thir tu te chibai levek ule mai ni somni le pariat ania Myanmaram chung chanchin langsar zual kan thlir ho le don nia Chin state marlam India ne na inram ri naya chikha khopuya nimin pia lam khan covid 3 ang deuh mai thok lama har sat na thlen natna an kaya nizan lam thlengan soidan chuan mi za emolai chu anin kai chhong to ani Myanmaram la hi aboi view maya covid te lo ni palang ti hlawhchhuak khop mai doctor zachinga Sipaiin an kap Myanmaram Mizo Doctor specialist tlem te zinga surgery specialist kan nei chun doctor zachinga chu mai ni somni le parukhan a ina ho konga sipai council lamin an lo kap veya amit veilam le aban veilama an kap fu ani doctor zachinga hi Myanmaram laili makui region khopui bera a transfera makui lama atho na po he ala rei lem lo makui district golf competition a tel veya a holam hi ama in motor khala a thian tenen an holain sipai council lam chuan an pong ka tawak maya a motor an ka fu ve kherani Myanmar capital nepi do pan pui ngalania civil hospital ICU admit ani amit veilam hi a chhelen mai theini inan soi anupui mai chelam specialist doctor po rengo na tangin apasal damdawi ina omek panin an kalpui nia soyani bok doctor chinga hi a hliam ana viu na a anun na ta ne ro a hlau omlem lo hlau nia soyani doctor zachinga hi sangkhat zakwale somkwale palikum khan Mandalay khopuya Institute of Medicine satangin MBBS thatakina zirchhuaka sangni le palikum khan surgery lama Master of Medical Science azirchhuak le a khochak zofa te zinga surgery specialist kan nei masak berani doctor zachinga hi Myanmar democracy freedom fighter MP lawni to pudau thonga fapa te zinga pathumna ania afarnu P Ebenezer siami po MP voini hial thlantlin zaunu chuan tak ani bok a unaw dangte po politician hriat lo tak puzadola BSC te Dr. Roding ale Dr. Lalom thangate ania Dr. Roding hi literature lama in mangve tak Mizo Society of America pola hruaitu ani bok Ralthuam tran puitu tur Sipaiin an kaplum nimin mai ni somni le pasari khan Alfred Ludu anti le Patrick Buye anti tlangwal pani te chu kaya Ralthuam te tana eile in anthir sakmek lain Sipai council an kaplum ti kaya PDF te chuan an soi kaya lama indo na hian Ralthuam te puitura tel vezinga Free Burma Rangers member pakhat aom ve boka Olson anti Free Burma Rangers polami pakhat chu Ralthuam te tan puitura akal na sipai terrorist te nena anin ton chil vet tak hlawawangin Silaimu turin a boral vele bok bilin lama mian kaplum bok bilin khopuya USDP chairman Umin Sue chu nimin tu dariat vel khan ka hlumania anupui point hliam na takatur bokti amuna omte chuan an soi akap hlum tu hian bike chunga tangina kap nia soyani he thil khen nu hian aluli khobula sipai terrorist te anlo thleng ve ngala chanchin kan la khom lai thleng kha chuan kongpui andanga mian chek na sa hle bok Rengun khopui taki tra township huam chunga mai ni somni le panga khan kujelian thun chu Sipaiin an kap hluma Sipai council lam chuan bom ti puak tu ani an ti awanga an ka hlum thu an lo sei to a mase ama kujelian thun chu ril rulama rual ban lawani awangin Sipaiin bom ti puak tu ani anga an soi chu do tan phua chop mai ani thu khetit media chuan nimin khan soi mai ni somni le panga zingdar nga vel khan sipai terrorist te chuan kuyelin thun hi an kap hluma anni lam chuan chem le boma ken thu an soya mase chung te le an veng mi te chuan dot mai ani thu an soi an ka hlum nu hian ril rulama rual ban lawani thu an hrele sia an hriat chian nuwa dot an phua chop tamai ni in a chung te chuan an soi ani Rangun khopui taki tra township a bom voiruk zeta puak township huam chunga mi te soidan chuan
nimin tu khan taki tra bom voi ruk zeta puak ani manpi number 3 east venglal dalan ina hian bom hi puak nia soyania venglal ubungoi aboral ubungoi hi silaya ka hlum nia soyne boka ba ka boman ti puak bok ni in ahmuna omte chuan media te hne na an soyani taki tra lampo hi ven himna khawzo ka kalpui ani nimin tu zing lamdar thumvel khan kaya state loiko township bilu chong hydropower in pui veng tu khol in enkol tu in chu aka nga mi hring thi le hliamero an omlo hlo chin state hi mipui sipai thom natna ani awangin sipai council lampo hian an en mai ngot lo an kho puitin hi sipai council hian an en thladeu zel ni na langta nimin pia lam khan than tlang kho pui chunga po drone a thlok na sa ni in an soya nimin lama po khan chimlam matupi kho pui chung lama helicopter a thlok ngun hle boka voinga aya tam kho pui hi a hel ni in ahmuna omte chuan an soi Kachin State Suiku Township huam chunga chauchi police camp chu lua tu anom to lova meni somni le paruk zandar somvel khana kang le ta hlua maya tu hal nge tiro an rechiang thei mai ri lo chauchi police camp hi march ni somthum pakhat khan KIA hovin an lo lak sak to ani kan video masa khan ha kha khopuya CDM siam zirtir tu te an ban tir thu kha kan soi to a Kachin State bamo khopuya zirtir tu mi zahni le somnga le pali te po an ban tir ti nimin khanan soi Kachin State khopui ranga nimin me ni somni le pasari po khan nasatakin kongan zo le hlomani KIA sipai te chuan nimin pia lam khan sipai terrorist te nena anin do na chanchin mei thachunga anin do na thizat le thilom dan tlang pui an soi to a in lo hrevek to in kan ringa atoi zonga soi chuan in do na an ma chon zonga sipai terrorist te hi mi zali le zanga in Khawvel chu an thi to ngei ni in an ringa ni kan ring tu pui ten nia kan tong trai sak thin hlom ti comment lama tang hian kan hmu thina alom ema maro chu chanchin tha hlir hi chu ani seng bik lovania nge mei ni somni le paruk nimin piat lai dar thum chawvel khan tual chung sipai timaila an mani kol trong chuan P2 seat anti ni oma Sipaiin Indo dan le Ralthuam mandan ral ne in be thu ta malak dan tur ti vel training tool zual an pek thin ten nia chutiang mi P2 seat an ti pakhat sipai lama tangreng an thuruk engkim hril zel tu chu da that lo tumin an vakal chila ma se he P2 seat dalan ni bok zomin tan chuan hetiat nam sipai te local tur hi alo thelok ve nge yani ome zomin tan hi sipai terrorist te ne na thok hawan nia sipai lampo hian an hum boka drugs lama sum don na po arukina beina sa hle ni in an soi a hlo tling boka niang sipai te hi sumina vur ne ve boka sipai te po hian an ti chengai lo atul chuan an hnoya thok te po tir maya KIA sipai te omna en thi thlai fowa chutiang taka oma wangin KIA lampo hian da that lo tumin an panani ani zomin tan chuan alo in rin lok sa ve wangin sipai terrorist somruk lai mai ruain nam sipai te chu an lo changa ti chuan an in kap ta thut mai sia KIA lam hi sipai pathum an tlan mana pali ero an thi ta vekani dalan hi chu mun tina nok sakan ti niang an nok mai nilovin an hlo omru riau mai bokani sipai council lam tang dalan le nan CDM te reng chuan mei ni som thum le pakhat ayat lai lova khopui an chu san vek turani ti in makui region nat mau khopui PDF te chuan nimin khan thu chu an siam nimin mei ni som ni le pasari khan Thailand ramri lama tanga lo lut tur PDF sipai te man tur ni om tak Ralthuam Silaimu enge mo zat chu sipai council lamin an lo man sak le a Asia lo thei khop mai tun dinhmuna hi chuan a phong vuan tu ani jok miau boxia a vovamian vo to hi chuan mipui lam hen engtia han ti thei om si lo chu heti hiala ni le zel ri mai ni hi ma se engtin tin emo chuan an man thei mai lo aron lut le tuk tura nga yang sipai no pangan kap hlum
kaya state loiko township tapi kung lama nimin chundar Khawvel khan sipai terrorist te chuan no pangkum som palimi an kap hlum le indo na hi anna satawangin mitin mai an thlabar em veka tlan chhuat thei dan zongin hun tha an thlir hloma heno pangpo hi a hlau to lutuk atlan chuak ve lai tak sipai na luatinin an ka pani he thu hi nimin tlailam khan kaya pdf laminan soya phonglong media anti an state media lampoin an tar lang bok kan soifawang khan Myanmar ram chu covid-19 in anoi ve tran don a ang ta khop mai nimin mei ni somni le pasari khan covid-19 kai san miaw venga pakhat le tahana pathum an mu bel le a hian kalimiu huam chunga covid-19 neyan mu hi mi pariat an ni to chung zinga pakhat chu aboral to nge ni tunlai kan Khawvel hi chu amak thei khop mai Khawvel pumin covid-19 kan buai puya second wave third wave kan ti lain Thailand rama ve thung chuan third wave zombie virus anti mai natna mak danglam tak an mu chuak le boka district som pakhat laya he natna hi om to ni nan soi hlasiam tuin tlan bo na reng om lo ati ang mai ni ta he natna hrik an mu thar hi bong le vokatanga in kai chon ni nan soya tun thleng hi chuan Thailand a hen mi pasarin an kai to a an zinga pali chon an thi pui ngal der to ni van doina hi ava in phaman thei tak ngai em ti ang mai Myanmar ram boya wanga Mizoram lamaral tlan te zinga mi somli chuan covid rian kai vea an zinga pathum chuan an thi pha ani ti Mizoram Health Department lam chuan an soya apoi tak zetani hetiang hian Thailand ram lama Myanmar mi na thoka vakhosa te zinga po covid rikai anom nol to nia soyani a Myanmar ram hi aram chunga boi baka covid-19 in a lu chil mek ani bera engtiang takin ngen ram chung mipui te an chi ai don a riat thei mai lova tong trai pui an ngai lezel don ani ber hi sipai council lam hi an la ho sa view ni in justice for Myanmar chuan soi an soidan chuan sipai council nun rong takte hian ramdang danga suman lo da treu maya tuna US in a sanction tel mi lo hian ramdang bank pakua an sum da zong hi US dollar billion somni le pali alani hem mai Mitsubishi UFJ Financial Group te Sumitomo Mitsui Financial Group te JP Morgan Chase UBS Credit Suisse Morgan Stanley Bank of America Wells Fargo le BNP Paribas ta te hian an lo da trevani investigation siam tu tenan soidan chuan heng Khawvel bank lian zinga chiar tel thei nge bank pakua tenen hian company som pariat lai maya nan lo thok du na ni oma heng bank te Myanmar sipai te sum nei zat hi US dollar billion som ni le pali la ya tling ani anti heng ba ka hian sipai council ne na in nam noi rureng sipai te ne na Ralthuam thin tu te zinga Bharat Electronics Incorporation te Postco te Chevron Shell Total Tivel te pon lo om nul boka Chevron hian an sum don na hi an in nuk dok ti ne soi a om tabok kan parat ming po lo lang vele hlol mai hi heng ho te hian February ni khat Sipaiin thu nei na pong la ka tanga tun thlengin sipai council nen na an la thok dun zel ni in an soi justice for Myanmar thu soi tu maya dana mong chuan tuna kan soi ta karam dang bank te hian na satakin poimo nan neya human rights chungcha nga po anti turan hlen ve nge yangai sipai council hian an sum do na an kalpui thei zel awangin mipui chunga hleilen hi an la chol san theilova investment siam tu te po hian sipai ne na tho dun hi an chol sanangai tak zetani ati nimin mei ni somni le pasari khan tlangram nam sipai rang atanga sipai council ne na inrem na ming lo sign to tele la sign lo te rem na kong zon na PPST an hruai tu general use seat chuan tuna Myanmar ram chunga politics boi chiri lutuk le economics tla cheme te ram chunga rem na le mon na a om talo te hi tudang wang ni lovin system diklo lutuk manga Sipaiin mian ople wangani ati general youth seat chuan Sipaiin diklo taka mian opna hnuai a hian politics muan na in real bol na
eibar zonna sumdon na leile Ralthuam education ate mipui vantlang khosak phung hrim le thil dang zong po hi acheta vekani atia tuna politics thil taka Buaina kanton hi politics zong nilova rong taka chin fela tumna hi civil war lo chuana mor turani atibok NCA telte huai khota PPST meeting a hian Myanmar ram chunga Ralthuam keng zong deuh tho an oma online mangin meeting hian nei meka eng takrel thuang mo an tran rual lo chuan mipui an tuar thlon theya an tran rual thiam chuan Buaina hi chin fel dana ol sam sot mai thei bokang chu NUG hruai tu te le Japan parliament hruai tu te chu nimin pia lam khan online mangin meeting an lo nei reng to ti thoma oma Japan ram sanat lai dar nga khan Darkar ni chung zet online mangin an lo in kom hova englam ngian soi ti ro tu manan la soi chuak ri lo thil thadi wan soi nge yang ti be sei phot teng u Myanmar ram boi he na vor to pathleng nai to ni om takin NUG hruai tu te lampo an tong aro rum thei ta khop mai chin mi te zinga pachuan om tak CNA hruai tu lo ni thin tuna NUG in federal minister atana ruat ta Dr. Lian Mung Sakhong po in a Facebook a post siam ve ta hial mai Dr. Lian Mung Sakhong chuan thil thaber be sayin thil cheber tan kanin buat saya eng tika ma kan hnung tol lawang sakei bak nei ril ru kan puani atita cher mai kan hriat angin Myanmar ram buai chu a buai chho zela nimin lama po khan kaya lama chuan in do puya thleng hi ni ringot maya rampum pui enin sipai council thu nei na du lo wanga nun na chan ta an tam hlea an la chan zel don bokani tlangram lam kan thlir chuan chin state telin tlangram mun tina in do na thleng chho meka ma se phairam lam hi an la man ri lo dewang nimin pia khan NUG vice president chuan mipui lam in ring reng turina cha to kha eile in turte damdoi lam chenin in buat sei ruturin a cha to ni kha montina defense force te hi NUG noya an la omlo NUG minga thil ti ala omlo ti ma ila thilom dan en hian NUG lamin kan man ta tia in dawa puan chuan phairam lama PDF zong pu an ri hut mai don ni na lang ta a chuti huna chuan aram Buaina boi to don ani hi ole INP mizo channel clear tu tenin lo bengwar phale theu don nia kan channel min lo thlir sak thina wangin kan lo me